خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang terhormat sekalian, dalam surat yang saya bacakan tadi, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Dan barang siapa yang bersedekah, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan janganlah bersedekah melainkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersedekah, maka ia akan dilipat gandakan pahalanya dan mereka tidak akan dirugikan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya siang dan malam akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mereka tidak akan bersedih hati dan mereka tidak akan takut dan Allah akan melipat gandakan hartanya.